دایکلو بابتلو ما فين درس كردي هي كرمانجي عن سازاكي وبنتكارم بجيرن لدبستان نابين له به مبسط هلبجارتنا درس کردی لدبستان ناوین و سرطایی لترکیه کو هفته 2 ساعت تداین جهلا سازی سیویل و خبات و چالاکی تنکرن برپرسین کوملیه تفگر زمان کردی لستانبولی لپیش دبستانه که بلاوک و بروشورین کردی و ترکی لسر هلبجارتنا درس کردی هاتین آماده کرن لزاروک و لده و باوان بلاف کرن دا کو زاروک فری کردی ببن Armanca me emdizan her walatiyevi memleketi Kürttür. Bira bizan vegaf kem hendik ve dersa bijare Kürdi haqiqi heye. Jwe buni biraz zaruki dibistana navin ra dersa Kürdi helbijerin. Lvede Kürt yani gelem peri Kürt hene و Kürdi zanen malbata xwe de daxivin le nizanin binivîsin û bixwînin yani ji bo hem pêşeroja wa yani bizanin bixwînin biaxivin û hem ji bikarin xwe perwerde bikine ji ber wê em ji mafê wa hînî wa dikine. Beriya destpêka betlanaya nîva salê gelek malbat ji bo helbijartina dersa Kurdî serî li dibistanan didin. يعني بري جو قاضي بدنا مجي ذات المترجيح كريا زماني خو جوزاني بن زاروك قنجة يعني تشتكي زحف قنجة يعني از بخد دواملي زاروكي خورب كل ما جيت اشتغلم يعني زاروكي من لفرت شيبونا 20 سالينا دواملي المال دا جدار فب كل ما جيب زماني خو انسان زاني بيقول لك تشتكي باشه يعني زماني خوشة aynı yani şöyle bejim زماني كي خوشة بوي وانا كعجب كن ولا تشتان قرقش كرماجي خوشة أمي عالمين لگور زمانزان زانا فرقینی گاوا کو زمانه کی تنه دناو کالو پیران ده بمینه به تایبتی جی دناو کسین کو پروردهی وان کمه بمینه او جبو دهاتی وی زمانی خطره زمانك حتى كن نبه زمان پرورده و زاروک به وی زمانی دبستانا پرورده نبینن مروف نکاره جه آینده یک دهاتوی که گش یا زمانه کی بحث بکه ایک وی زمانی بردوام دکن زاروکن جوانن نوش دوهاتینه لگوری راگهاندن آمارین وزیر پروردهی ترکیه پار 20265 خاندکار درسا کردی هلبجارتنه سرلیدانین بو درسا کردی لدبستانان ایسال حتی ده سباته ده بردوام بکه ارجاندا کردستان 24 استانبول